Kublai P baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong, mi result HSSLC haka pratarik ujemang. Dekat ke Samla Pule Shillong Polytechnic yala ka jingim. Julor ki tenum yeng bat karap karyang ha West Khasi Hills. Ban lenyar ki Samla yakun NEET ya ka jing turmur kinong penyait examination jowai. Tomentang ini apa syaki kubor kiba kambanya. U Controller Examination Meghalaya Board of School Education MBOS bakti ar lalu hakan riu terik ujemang ulapan bena bayaki result science commerce bat vocational stream jangka higher secondary school leaving certificate HSSLC en penbena perthai haka pratarik jemang. Yaka booklet result la aban download naka website jangka MBOS www.mbos.in bat kanom wa yakini ki result ha office jangka MBOS Hashlong Netura. Ki Samla Pule Hashlong Polytechnic Maulai haka step riu terik jemang kila kendit bat par nyang kriat haba kila yo kubor kawai niki para Samla Pule kala dekat no ela ka jingim ha utelai pasi ha hostel jangka ni ka jaka Pule. Kani ka Samla ka kerteng ka Diana di Marak Arpusau Senam Kerta ka Pule Civil Engineering 4th semester kadai na kentoj babu para jong ka nong ba tura. Kani ka jing shimno jong kani ka Samla Pule ala ka jong ka jing im ha utalai pasi kalong ka sien ka baningkong banja ha Shillong Polytechnic Maulai. Karkum ka jingya thu ka warden jong kani ka hostel laong banna kaliang ka warden bat uchokidar kani ka hostel kilalap ya kani ka jingja ka por ar baje menstep hadin badon ka jing wiar jong ki ksau habar phalau kani ka hostel bat kensan ayo asngau ya ka jing lenyar ki khna ki balalap ya kani ka Samla balas din ha telai pas habakran bat uba WL Wajri additional director bat principal ka Shillong Polytechnic ulapan pau ka jing sngo lengo halor ka jing khat jubor kani ka Samla yala ka jing im bat ulapha ru ya ka khubor sngo lem shaki kmeki kpa bat ki bahayeng hasam jong kani ka khna Samla na kaliang ki bahayeng kani ka Samla kilawan bat shimtino ya ka met ka basa jong ka hadin bala pendep ya ka postmortem. Solo dinamo. Model na mandini ni mutani ko mandini judging ani somai rango model da wakal bija ko pa salanti mandirang ni janji thawani ko siksa ko pati somwa ya somayo model di lockdown nan asian waha model na hormoni lockdown ni mandirang ni isik khathong chancheni rango ya somai ko somotnya model yarang na model sana ko kela naman se ya somayo sini kasa ko pa no pa lockdown ni mandirang ko Altul sakku waktu yang ha. Ya sumayo tentang macam ni JN aku kuna rangia. Kemudian singa nak obia raba gulut lalu abang ni sebenarnya ni nak obel sina. Kali ku salang apa maksud aku di yang apa sakam tu maksud sina. Doksi sukangi aku buat kami lockdown ni mandilang. Aru ni barang-barang sakam tu
mandir ai ko kopramu donakian. Kalau kuat Arab Jim tu biar kesal buat kayak yang kesal kan. Ya, dit dit ngal ki sebar be kesal. Mas be sebar nak so lenyar kena. Senyar dengan kiu sejarang kayaknya itu. Setelah pasti itu. Tu pak nak mer ul khat in chargeของ master. So nak ingai sakat dia. Nó kita lai sama pek bagi kita tang ma tieng. Mas i ba beri im syo. Bara ul khat charge tai. Jadi ketua kulit ni gawan kan dia ini. Polis nak mulai position ni. Pelak kulit ni. Nak kaliang jangah, nak kaliang jangka institut ke jangiru bandu musim berkodor akan ikurkom te kalau ngajing ketang berkerau te impoy urhat beli ni kena le hadu yang ni kam te gajing gabi siam insyai di benda tu ingi ki warden dan ni warden dia tu hostel sendiri yang ngaru di immi tu yang kamdan kalau no shu tip bit bekerja ni jam ni kaliang jangi te diskusi do tata bagi pak do khobor solem nak bantagi kami ki pa ki bahiyeng basem ki badan jede ini kena tanda tahi ki pemidan no police for civil ne tem for civil ke Kan sana bila ada. tem for civil de no kan snem matrai po ar for snem hat khanda ar for snem marki buan ni ki wan be na po pas petrik kan bobon te Ini nak ada tu idang join nang min aslam de idam tem for Ija dan asli dan tempur apa hostel di dangwan na tem 3 hang ni berku dang tem 3 kamu tang riu benai po hostel ni po kan le tendu tembon Rong tu di mat kena iyo sokop kat ko di iu de ye nyar kan kena rong de iyo so ni kan yang balai bong tai lai la plit ni iyo i ben don rim la ai ra ham kon kan lo kecil ya sih. ar bachi Kecil. Tak kira mana stak kira masuk iyo i teng pentip no ni phone no ni para pengajar di lecturer di HOG saya besar ni tengah phone bo polis department kulit kira. Hoi, Kami entah lah. Baca. laras juga. Temi ini. Ini bah. Ulaba bad upria ubajur ulathere ka West Khasi Hills District hakajan mit santarik ujemang bad ulapen leko pom ya karep karyang haki lengkha ki risai jong kane ke district. Bun tili gitunum yeng kila sya penjulor hakathan ramrai haka eryong erngit kabajur hakane kajan mit. Shushu haka sngi ublay haka por kumbashi pau baje men step uslap ubajur ula bom me ka sor shalong bat ke eryong kalara bon tili gitunum yeng haki than maulan re. Kat bah haka por khat ar baje tam upria ubajur ula ther haki benta jaka sor nongston bat kishnong bamarjan.
Kisamla kibantho ya ke exam NEET Hasin Mary's Mazzarello Girls Higher Secondary School Jowai rengkat ki kemi ki kpa bat kinong yalam seng bhalang bakentup ya ka JSU bat ka KSU haka handriu tarik ujamang hajar pusau kilalet ni Hasin Mary's Mazzarello Girls Higher Secondary School banyakran halor ka jing keno bapen kulmar kinong penyat exam ya ki kena ki bayakun ya kane ke exam ha kane ke center. Laban kedua hang ni bahakasan tarik ujemang kisamla batho ya kani ke exam kilapan pau ya ka jingbam sngohun bar ka jingdu mensim ban le bah ya kani ke exam da ka bakeno baka rukom pen ya kani ke examen kamlong ka babet ka barenti nadu ka por ba sedang tho exam ki paper jing keliru shipang ki ai da ka we shipang pan ki ai da ka we halor kani ka jingja nakaliang ki kmi ki kpa rengkat bat kisamla batho ya ke examen NEET kilarai bantho ka shithi ujor shaka National Test Agency NTA ban pensngau ya ki jing e jongki kila kerpat bat ban ailat biang ya ki bantho ya kani ke exam nakaliang ka JSU ru kala kular ban bud din ya kani ka mat shaka NTA lengba ka mail bat ban pentip ru sha menteri rangba ka jela kumju sha menteri ketenat puli puthi ka sarkar jela ki kala ong ba kate ka singi kala yo artli ki question paper the way question paper kate ka MNOP the way pade QRST balong jurian kate ka QRST the pade don pade ki class ki bala yo ye kini ki MNOP Henry pada kalau ke ini bah kendit ikhna ro onda kila yo paper kila atem kila tho Henry hadis tegenta pada kila one eye biang ni tegi genuine booklet jadi kini kan ke ba don kata ke discrepancy neliang ke institution ke ba conduct ini exams neliang ki board penyat kila don kata ke bam shal ini ke barenti ke ba conduct ini exams tingi onda kila yo penyat krem di kena isnyo ba kalau ke jing skosi kalau ke skau diau naliang jongi banyui kun samla jongi ke bala kre exams dagi snem pede tangna kadau jong ga jing bakla jong ki ding penyat kelong ke penduno ke pen dum sim yaki samla jongi ban le ini exams ngi pagi soto ke ni exam ke ko ni exams ke ba don kamtam ni kalau ke ko nam taga jante hills jongi ke bala yo ini center kani ka NEET exams kani pen kra examla ban le ikni ki medical exams tingi ni nimbu ek jidwan sarkar ba lada kamla ban penbet ini kam jadi ban le reconduct ini exams kenang ba ki samla jongi kena puli jongi kinom do yakni kalat ban le yakni NEET exams hadin wada dep thok gi exam yang ti te mi kenram gi onggi wa ki invigilator depan ni ki admit card ki yang ki Henry em ke confusionan seperti kita kontradik no wa em ki invigilator ong mem kap kalau kam te haduk khen este nyimir irang yang hari ini ko tik tik na wo submit nam submit kata tak kau pen confuse ki ni ki kena skor bo ila kam jo ki bagi pa wan ini kene step kana ji de poi ini poi ni khat je teman de poi ki kaman ya ini mod yelang ni kam gi bagi pa ki kena skor kam jo kemudian em gi bagi pa siap support di cham principal di ju porjan ngaju ki egi ga joint statement seperti yang ka students union wa ki bagi pa unity wa ka sarkar chim khia ga ini kenang wa haki wi ki por hoi dung man ga kam ni but yo pendap ya gini ki loophole suara ki ba ojia kam ni. First of all, I came to inside the exam hall. After the bell ring, he given the question paper. First one with the red one OMR sheet. After 20 minutes, he even after that he given that blue OMR sheet exam paper. That he told again after 20 minutes he told that return back that one question paper so that you have to attempt only one question. Then I told that actually my mode of question paper that is Hindi, but he given me in English paper. Means nearly 50 minutes he wasted our time. Even the teachers who come as invigilator, that was also inexperienced. He don't know how to take an exam, how to take an attendance. Even every students have
make mistaken there. Katu kat ningut ki samla pule lab technician ki bala pendep ya ke internship ke Bahriu Benai ha Civil Hospital Shillong. Re hadin bala kut ke internship jongki ki bor ba penyat ya ke Shillong Civil Hospital ki 4A ya ki certificate syaki mentala yat sau tayau tam. Kini ki samla rengkat ke jing senran lang kah Nyautrep Integrated Territorial Organization Hito Shillong City hakah Riu Tarik Ujemang kilalit ban yakundo ya ka Additional Director Shillong Civil Hospital ban pan jing syai halor ka jing penslam ban sa meki certificate na markat kum ka jing thu kita ki samla haka jing shisha ya ka certificate tang hapo shita yau lala ban ai rementa la palat jan shim nai tam 4 sa meki. Nakaliang ka Additional Director kalakular ban pet benya halor kanikamat bat enle ya ka badon kam. Attendance sejing ba in sa ayo ni. MP Pa hadin bang la ikut jaga tota internship ni 6 month tengila bu king application ban yo ikut internship kian. Dari hadin balada sebut ikut ni kong ang pat mesti hadin bat sebut pat ila sign yo certificate lawan civility ni majority pan ibun bakal sign siteng yak ti khat sanut pat ka kan pendap suri ka kan sign tu. Lalu kita hadin kita yang ba nakadaw balay yung bakit sign suri tay khat sanut ang parna baka dan kami akan attendance sejung itu. Dan hak kita kejung kasi ni ay kita attendance sejung ini. Dari ban ikam sa sudah pada tunta, bat ikam ay udah ketibab nak tahu balik kemai sekarang. Bagi ikam sa kita. Entah. Tak ai ko ba pelong pat ya pion kendo. Kila adab ya ta internship ni ko banang gile ni kila adab yang saya. Mis bang lai tarik go Oktober, teknikal lai tarik go April. Dekat haduk mentang pat yo are kata certificate. Ka ai ka asuran wa pia krat. Umut ban kali ba balik yo nakadaw yo ba ikon sign ya kata certificate ni. Te I jubak kuno pat ki doktor. Jubak kuno. Kadang ni baklaro ni hidu kanya kata. Kada biang ka attendance lu ide ban ong ini ban pensyai kan. Kamu ki pensangat bing tu ki kam ai jubak mo ina. Kita ai tahu, kita ai kita kan jubab yang ni hadin bagi nak submit biang yang kita attendance di ipan. Hak taksi bagi kita sign. Pingil ai ka attendance ko jing yung okay up next week sa ai kita certificate. Jadi ikam ai sudah ka jubab nak tahu balai udah ni sip kanya kata. Kadu pingil si bangsa ikam ai. Kakut menu kata internship ujung fi. April mentau senam. Oh, mentau senam April ni lah ko di internship tu ni. Piadon kat nungut. Borok. Rufau, Rufau kumpan ni. Mun kita borok on rufau kelmiok na kita belak yo. Bicara ti lah yo. Ayo. Lai kasangut ki bomba. Lai kasangut ki bomba yo. Nak tahu balik ngintip kenya kata. Bikam panjang sa bikam kli kadaw balay. Ipan ni kata kajing pili ni ong ay ni kajing pili ay ni kita kadaw nak kadaw balay bangin yo ikata certificate bas kamsan ikata certificate jongi. Ningkong iong hanaba ay kata dan ki jongki. Tinggal ayah kata ketentan sini, hadin lah ayah kata pat isu sengap nebet isu acu kena terjebak. Nak kadaw ke air ngintip ya kata. Temata bawa pimiok yang terjebak kuno pinlek pat. Hadin ni lawan ni pan yang nanti yang mentak sini ni le yang ti ha di kamera additional de iong ban ya keren sahabat I sa insha cumi kan te halap de insha penting pat ini. Mat nanti nalap ki ai kubar kuno siaka director ni. Di jabatan yang patip. Sya ka jingwan kendo itu ni ya ka director ka additional director yang sudah dari lingba jing bomyo ka clearance certificate yang ini saya ki nak juga kuliah ni jong alam de tanong rem ni wan ban ai ke din taksan khamtam ya ke nak kuliah kita nak plan ini dan di bayo kam tang nama certificate kin la banyo ta kam de tanong rem na kwa ban kuliah susu namta ka expert tu kimio sam to ka certificate de tanong rem ke di wan ban panjeram ni wan sedang ka ban kuliah ini additional director Hatu kalau kita bomyo sedikit dengan kini ada pada ki belem bet ya ka ki belem ya ka attendant ngilai opet ki dak smart dia ya ka attendant segini nak kadan ni ka full record bani ini klam syam ai klam syam lap kadan Kajim AFC Don Bosco Youth Center Kalara Southli kinam ladu haka State Powerlifting Championship arhajar arkusau basisngi kabala long ha uman yeng haka Southarik ujemang. Uba banshan bare ulayo yaka kerdan kabaningkong haka bench press 120 kg but ka deadlift 215 kg
weight 66 kg, total 510 kg. Hakaliang ki junior lara ada Fabregas Lingdo bad 1 sen buroy. Nakaliang ki kentei lara ada lari laurenyang haka 57 kg weight class daka jingra bad squat 85 kg, bench press 40 kg, bad deadlift 90 kg, total 212 kg. Lakot la wer ki bakwa ban snow dekot hakani ka gym kaban ai shibun ki jing hikai haki kerdan babonjan. Down. Good lift. Next. Kashat suk mensiem balai sngi jo kaseng Khasi Eastern West Khasi Hills hamairang kalapoi syakasngi kabakut hapedeng uslap jingkurku hakah riu terik ujemang hamadan dom maulum pendeng yong mairang. Watla kasun beneng kala pentut shipor Henry kinoyalam kaseng Khasi Eastern West Khasi Hills District kila penlong ya kangu kadem kaduai kapirat banyapan hukum na ublay try kenrat baun ai kasun beneng kabashay. Tashisha ka beneng kalashay kedar bat kila yo ban pendep ya kani kajing syat ai ngo aidem bashisin ship snem hapadeng kajing ipo iping hakaba kinong syat kentei bat shenrang syriak halakaryam ka bet tenrai rengkat ki jingdeng bat ki jingking ki ksiar ki rupa ki ba syap pernai ki kejat sngi ki balawan do it bat suit rong pernai ban pen ipo iping ya ka lumpung syat hi baro kawe. Kani ka syat suk mensim jong ka seng Khasi Eastern West Khasi Hills District kala sedang haka saw tarik ujemang bat lapen kut haka riu tarik ujemang ar hajar arab husau. Kani kadairu kasien kabalai baka seng Khasi Eastern West Khasi Hills District bat ketenat seng Khasi pendeng yong ban penlong ya kani kasyat kemen hadien bala kentiu kerdan district ya ka Mairang Civil Subdivision. Kinong rap haki nyau tili ki distrik jong kilom Khasi Jantia kila kaang balenyar klang naka jing julor ka rap karyang kamtam hakani ka ayom baki jhur kidang khe bat kiso kidang theleng na uslap ubajur upria ubahe bat ke eryong kabala kenther bat kerwat ya ki jing tung bat ki dieng so hadu baki laluko pom. Kini kibor Maryang kila selat na pangru ya ki tunum yeng hakiba bon kisnong ki thau jong ka Meghalaya. Empat yo jing tip laki distrik hakilum garo ki yo mat ne em ya ki jing kruit jong ki bor Maryang kumbalong hakasi bajantia. Lai tili ki snong kabakan tup ya ka dong mau yong nong klau dem dingim bat ka mau nai Eastern West Khasi Hills District ki pat ba kila yo mat ya ki jing sha penjulor ya ki yeng ki sem bat ki jing thong jing tep. Kinong rap ki pai laki khmat jing kermen shaki bor sorkar bakin kener ki kiti jing kershan hakani kapor bakia kendo yakini ki jing na ki bor Maryang. Hasnong mau nai
Usordar ba sendarsin marbanyang ulayathu baka jingjulor ka jurbha ya ka rep karyang ya ki yeng kisem. Ulapan pau ka jingkermen baka office jong UBDO kan le ya ka badan kam ban jurip ya kini ki jingjulor knang ba kinong rep kinum duja. Thì chắn đưa lượt khi sợ vẫn sẽ xong rồi. Tự nhiên đó là hẹp lượt. Slay o bila man berbuat nan. Ulang man ang ulang slay kumtel. Tengok jangan ang ulang na man no sedikit kolok eun. Ni dan pinkerman tu kan pecah motor ulang tu bandir ulang la dala di ulang la dulu kan kada. Saya tu kubilang nin la itu kan ulang tu. Sebat kan da ya udah lang kemarin. Mereka langsung. Jadi nalor kiwi kijur pitung kijur iyo. Hak tu kan kini. Begini. Kan motor kubi bat itai uri. Uri dong lang dem. Uri. Tembak sendiri uri. Kau nak ubah sedang rap ni tempat juga kan? Entah. ngau kila rap nadu sem gitu. Ini tu ar dan betul. Oh, Yang penentang yang ini baik. Barat si kuslai kan lah. Ini yang barat. Ini yang pam yo barat. Barat pasio nok barat. Ubi de tor. Kan. Telong kum no mentapin lem lagi ni kijur. Selek kum no. Cukup. lang dan yarap lihat kuat kan mana serkali pejlang yang ini bagi ladu kan bila ya berudah ya saat sanu hanya anu dulu ya reno hati ya baik kemarin not thong ri nơi nomor bi kala jauh om supriyawo lebih true berarti oh miala rai tapi sile kono dan bi da longwan bi yam ya selu ten malam cuman ya family card ya dek cadana rai Entau ni ngala balat nomor bi gini dah. Dan bi wapam kan priawat sian. Te lawan ko te pi wana ang. Sian mo wapam chan kan pria. Tu kan chat iya wo la chupi om kan ne ke sunding mo. Ti bot kan ka da chupan no seti ko wi ko. Re. Ya. Wan ka tu sadar wia ka da chuya ai tien. Sian ai tu umira tututian kalau petru bayong pitrai jadi ada rai fitian wo kedangan Gidangan Sipau baje chan Sipau baje mat por hiang ni seng te ngala mod ban kra jing seng ban le jing seng te ula wan au pria te nga sanga kra na te ndola ja tu pria te nga sa le ja jing seng
ชีพาวแตงน้ำสลัมชันนะชัมผมเต้าชีพาวแตงว่าว่ารันก็ชีพังมันได้บุญสลัมแต่น้ำมันกันก็ดีหาบรากาลิเวทพร้อมมั้งนมดัสลัมอะไรชุลองบิหาแต่บิหากันโตได้เพียหังเงาไปตั้งกิโตกีเบียนกีปริสเบียนกีมาตาร์แต่โซลานคันเดียนตัวบันนึกว่าจารบัดผ่านkita kiji kajar chau ke bila ajular pe jila lihat no ya kila jular ulaman ben phod tang ba phod yen nak tang bah te baret te nang ena hang tau ken te ne ba Badai kitu ki kubor ngila poi shaka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.